Alimkube Mpawe Ranger. Mgebe lalela ke bafo asikho nje nesidingo sokuthi uzuthi angihlala emuva ngishawe umoya ungibiza ngathi ubiza isiboshwa njengoba ungibiza nje ngoba ngizwa ngayo ukuthi ngumnomzana uyakwazi nawe lokho before ke siqhubekela phambili nje ithi ngikudodise bafo inkulumo yakho le owayenza wena wayifaka ku social media wayenza khona la ku TikTok iyona bafo eyenza ukuthi ubuhlungu bakho okhala ngabo ukuthi wena wabuzwa ngokulimala kuKadubula kunganakeke kubantu kungafiki kanjalo mhlambe uyabo abantu kufike eze nje into eyijoke uyazi ke nawe mfethu ukuthi la ku social media yonke into efakwa ku social media abantu bayiphendula ijoke ungacabanga wena ukuthi abantu bazozwela wena ubuhlungu mhlambe ngokuthi kwalimala uDubula uhamba naye ubuseyaxoxa ke wena ukuthi uDubula walimala kanjani uxoxe sonke istory nje ubusixoxa ubusu expect ukuthi abantu bazozwa ubuhlungu abantu bengakhoni ukuzwela umuntu oshonile wayena uDubula loyo abantu abazange bemzwela ubuhlungu phambi kwakho so awukwazi ukuexpect ukuthi bengazwela wena ubuhlungu ngestory osixoxayo mina ke mfowethu njengoba uthi uyabona ukuthi angikuthandi cha mfethu ayiphutha lelo mfowethu anginasizathu sokungakuthandi mina nje ngangiyenza nje leya video nginganakile nami ngidlalela nezingane engangihamba nazo nomjida lo engangihamba nawo wawuyena engangimthumile ngokubuka isikhathi esesihambile yabo kodwa nje sasingcokolela ukuthi mhlambe ngoba ngangiqonde mina mhlambe ukuthunuka wena amanxeba yabo mawukuthi mhlambe ke uthunungala amanxeba ngaleyo ndlela hayi ngiyaxolisa nkunzi yami ngizoyidelete leya video kodwa wena owadala ukuthi abantu bengayithathi serious inkulumo yakho ngokuyifaka ku social media mina ngokucabanga kwami nje mfowethu ngangicabanga ukuthi mhlambe ngizoficana nawe emngcwabeni kaDubula la kwakufanele khona uyethule khona leya nkulumo uyichaze nje bawayichaza nje mawuyichaza la ku social media yonke into ku social media abantu bayiphendula ijoke so leya inkulumo kwakufanele uyichaze emngcwabeni kaDubula kodwa ke futhi ungangizwa kabi hayi ukuthi ngiyakujudge mhlambe ngokungabibikho kwakhe emngcwabeni kaDubula angikujudge mfowethu izathu sokuthi ungabibikho zaziwa wena kodwa ngizama ukuchaza ukuthi iyayoba nohlonzo nesithunzi ukube mhlambe wawichaza nje wawichaza emngcwabeni kaDubula yayingeke iphenduke ijoke kuyila ke mfowethu phela igama elithi uPhuthu kunzima ukuthi lizibeke kubantu ngoba phela uPhuthu sakhula ngalo sonke sakhula sondliwa ngoPhuthu so mangabe mfowethu wena usofisa ngathi ngingaba khona elinye igama elisetshenziswa esikhundleni segama elithi uPhuthu kuyothatha kubenzima lokho nkabi yami kodwa ke hayi ngokuhlonipha nje ngizoyidelete leya video leyana ukukhombisa ukuthi akusikhona ukuthi mhlambe nginenxa nawe noma mhlambe ngizama ukwenza ijoke ngokulimala kuKadubula uDubula bengiphila naye kakhulu even nomndeni wakhe uyangazi umndeni wami uyamazi uDubula besiphila nje eze ubhuti wakhe nje ube umfowethu omncane kimi njengoba nawe futhi usho ukuthi ukhuluma nami njengomne wenu wena umfowethu omncane nami futhi ngikhuluma nawe kanjalo so nje ungayizwa kabi inkulumo yami angizami ukuthi ibe nenhlabathi angizami futhi mhlambe ukukudayisa mhlambe ngenkulumo yakho kodwa ngizama nje ukukudodisa nje ukuthi into eyenza ukuthi lenkulumo yakho iphenduke ibe ijoke kubantu abaningi indlela wena owayethula ngawo wayethula endaweni wrong kodwa ke akunankinga nkonzi ngicabanga ukuthi sifunda ngawo amaphutha asiphile nje nkunzi yami ngiyabonga kakhulu sengiyahamba ke ngiyoyidelete leya video shapo ke